Počkaj. Máš, poď. Takto si vyhrať, aby to bolo vidieť. Takto. Odchod nás. Odchod nás. Takto, ešte poriadne. Svát. To odfočené. Tak. Ej, máš od koho? Čo? To spievam ja. Áno, to on spieva. Teraz sa môžem. To není rytmus. Nie je rytmus. To je Juri. To je MC Juri. To je Juri aka MC ZZ. Aj EZ-a. A kazeta. MC ZZ kazeta. Pôjde to zajeba, ne? Karate. Karate. Daj karate, zajeb karate. Dávaj. Spýtate ho kamarát? Pekný autobus, že? Ale takýmto ťa pohrne. Ten megabomb. Pamätáš si, jak som ťa to učil? To som povedal pesničky, to povedal. Pesničky, ale to majú iba v tom autobuse, tebo ono utekaj za ním. To je Rebeka, či nie? To je Rade. Ona robí porno, Rebeka. Porno Rebeka. Rebeka Porno. By si dal čo? No. Je dneska na obed. Na obed?